A kada postite, ne budite sumorni kao licemeri, jer oni natmure lica svoja da se pokažu kada poste. A ti kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umi, da te ne vide ljudi gde postiš, već Otac tvoj koji je u tajnosti. I Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. U današnjoj emisiji Putevima svetinja govorit ćemo o velikom vaskršnjem postu, o vremenu tišine, preispitivanja i duhovnog uzrastanja, jer post ne predstavlja samo uzdržanje, post je put ka čistijem srcu. U senci stare tvrđave i mirnijem delu Petrovaradina stoji svetinja novijeg vremena, hram Svete Petke, posvećen jednoj od najvoljenijih svetiteljki srpskog naroda. Ovo mesto odlikuje tišina, posebna tišina koja okuplja narod u miru i molitvi. Tek početkom 21. veka Petrovaradin dobija svoj novi hram posvećen ovoj svetiteljki, koji postaje važno mesto okupljanja vernika i duhovni centar ovog dela grada. Pre svega pomaže Bog i dobrodošli u Petrovaradin. Nalazimo se u Petrovaradinu ili Petrovaradu, koji je drevno naselje, možemo reći, gde već nekih 30.000 godina ljudska noga obitava i živi. Ono što je važno za ovaj grad i za ovo mesto da istaknemo jeste da u stvari on povezuje dva mesta važna za srpski živalj i srpski narod na ovim prostorima. To je Novi Sad i Sremski Karlovci. I upravo ta veza i ta simbioza, osim onoga drevnoga značaja koji je ovo mesto imalo, za narod naš ima još dublji i važniji smisao i značaj, jer povezivajući ta dva mesta, da kažemo, u jednu celinu, u jednu stenu srpskog naroda, onu duhovnu vertikalu za koju su se oni uvek držali, pa onda preko nje i onu kulturu koju su ovde pokazivali sa svim narodima sa kojima su živeli, naravno čuvajući pre svega svoju veru i svoju tradiciju. Sveta Petka, poznata i kao prepodobna mati Paraskeva,
Jedna je od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavnom svetu i posebno u srpskom narodu, koja se poštuje kao zaštitnica žena, majki i porodice, pa joj se vernici vekovima mole za zdravlje, utehu i duhovnu snagu u teškim životnim trenucima. Nalazite se u hramu Svete Petke, svetiteljka koja je poštovana na celom ovom balkanskom poluostrvu, u svim ovim zemljama, dakle od Grčke, Rumunije, Bugarske, Srbije, pa sve do Rusije. Dakle, vrlo poštovana svetiteljka. Kad je kneginja Milica, tražila od turskih vlasti, nije tražila ni zlata, ni srebra, niti bilo kakvih privilegija za sebe, pa čak ni za svoj narod. Tražila samo jednu stvar, da se vrate mošti Svete Petke, odnosno da dođu mošti Svete Petke u Srbiju. I to je uspela kao jedna od prvih žena diplomata u našoj istoriji, znajući upravo za tu vrednost. Zlato može svako da vam pokrade, može da se potroši, privilegije kako neko donese, drugi mogu da ga ponište, ali kad je Bog s vama, nemate čega da se bojite. Onome kome je Bog na prvom mestu, njemu je uvek sve na svome mestu. Na ovom prostoru još u 18. veku postojala je manja bogomolja posvećena Svetoj Petki. Vremenom je nestala, ali sećanje na nju ostalo je duboko u svesti naroda. Ovaj hram je mlad, dakle nije star, možete vidjeti sami, znači po izgledu i po samoj arhitekturi. 2003. odnosno 2004. je dobijen blagoslov, odnosno su počeli prvi radovi na maloj crkvi, onoj drvenoj, koja je bila ono zrno Gurušičino iz koje je sve krenulo, gde su se prvo počeli okupljati verni narod koji vole Svetu Petku, koji nju poštuju, i gde je u stvari odakle počela ideja da se pravi zida o jedan veliki, velelepni hram. On je zvanično, da kažem, osvećen rukom i blagoslovom našeg mitropolita Sremskoga Vasilija 2012. godine. Veliki post je vreme duhovne pripreme pred najveći hrišćanski praznik Vaskrs. To su dani u kojima se čovek kroz molitvu, milostinju, bdenje, suze i post trudi da očisti svoje srce i savest, kako bi dostojno pristupio svetom pričešću, koliko je to ljudima moguće. Nalazimo se u vremenu Velikoga posta, Velikog i časnoga posta. To je jedan od 4 velikih, da kažem, ili višednevnih postova u toku godine. Osim ovih višednevnih postova imamo i jednodnevne postove, to su skoro svaka sreda i petak u toku godine. Za razliku od svih drugih višednevnih postova, ovaj koji se tako i naziva posebno velikim, nas uči, u stvari pokazuje sama crkva u svom bogoslužbenom poretku koji je drugačiji i razlikuje se od uobičajenog poretka u svim drugim danima u toku godine. Pa tako imamo službe koje se samo sada u toku ovih
postnih dana služe, odnosno upražnjavaju i unose u sam tipik i bogoslužbeni poredak svakodnevni. Neki od tih stvari su pređeosvećena liturgija, koja se služi sredom i petkom, koje sami ime kaže, znači liturgija pređe osvećenih darova, dakle darovi koji su osvećeni ranije, nedelju pre toga, i koji se dakle samo dele vernom narodu na ukrepljenje i osnaženje, da se izdrži, da se ne poklekne, da se ne odustane, nego da se u ove dane svi zajedno dakle smognemo snage, vere i ljubavi, da izdržimo sve ono što nam ovaj post donosi. Osim znači ovoga pređeosvećene liturgije, pređeosvećenih darova, imamo još u prvu nedelju ovoga velikoga posta, ona prva 3 dana trimirija, i još imamo dakle kanon Svetog Andrija Kritskoga, koja je posebna molitva koja se u sklopu službe i velikopostnog povečerja uznosi svakim danom u toku ove prve nedelje, gde posle svakoga stiha, odnosno strofe, narod verni u crkvi odpojava i peva "Pomiluj me Bože, pomiluj me". I kad se dođe, kao i sam smisao ovoga posta, sav napor u koji njega uložimo i unesemo, kada dođemo do njegovog kraja, koliki nam radost i zadovoljstvo on donosi. Jer ako opraštate ljudima sagrešenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. A ako li ne opraštate ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama sagrešenja vaša. Čovekov unutrašnji mir i duhovna ravnoteža se vrlo lako naruši, što svi vrlo dobro osjećamo na svojoj koži svakim danom svoga života, kako nas lako neko izbaci iz te neke ravnoteže. I kad mislimo da smo najbolje raspoloženi i da nam je sve potaman i da nas niko ne može iz toga pomeriti, kako lako jedna reč, jedan pogled ili neka vest koja samo do nas dođe, kako nas izbaci, pa postanemo i nervozni, i ljuti, i neraspoloženi, i to onda mnogo duže traje od onoga osjećanja koje smo imali pre toga i kad smo mislili da nam je sve potaman. Dakle, mnogo se teže posle vraćamo u ono stanje koje nam je odgovaralo i koje nam je bilo dobro u odnosu na onoga odakle smo krenuli, odnosno šta nam se desilo i šta je uzrok svega toga. A post, ovaj veliki i časni u kome se nalazimo, pomaže nam upravo kroz tu neku disciplinu, pojačano bogosluženje i molitvu, koje nas usredsređuje na one stvari koje su nam neophodne da bi mogli da povratimo i da bi zadržali tu svoju ravnotežu. A to je da je podjednako važan i duh i telo, i da jedno i drugo, ako predamo Gospodu i zajedno sa crkvom učestvujemo u tom životu i ritmu crkve, da će nam jednostavno i ti naši napori doći do tog ploda da možemo da istrajemo u svemu tome i da budemo svoji na svome, pre svega ljudi Božiji u crkvi svojoj. I
Kroz post čovek se uči uzdržanju, smirenju i duhovnoj budnosti, odvajajući se od svakodnevnih navika i uživanja kako bi lakše sagledao svoje misli i postupke, pa tako post postaje put unutrašnjeg očišćenja. Uzdržanjem od jake hrane mi jednostavno omogućujemo našem duhu da nadvlada telo i da to telo može da gospodari, da duh gospodari telom, a da ne bude obrnuto, ne da telo nadjača našu dušu, našu volju. I opet svi smo imali iskustvo u takvim stvarima da kada koliko god veselo i lepo nam bude kada koristimo i uživamo u onome što nam je Bog dao, a što se zove hrana i piće, koliko nam je onda posle teško da povratimo onu duhovnu ravnotežu i koliko lakše padamo onda u razna iskušenja sa jakom hranom i sa, da kažem, neumerenim pićem. Zato jeste to povezano i post se sastoji, dakle, iz uzdržanja telesnoga, odnosno hrane, a pre svega i na prvom mestu, znači, i duhovnog uzdržanja, odnosno duhovnog obnavljanja svoga bića i svoje duše. Da bismo pristupili svetoj tajni pričešća, potrebno je pre svega čuvati čistotu duše i držati i telesni i duhovni post, pazeći na svoje srce, misli, oči i reči i trudeći se da se sačuvamo svake krajnosti i jednostranosti. Kroz to pojačano bogosluženje, kroz pojačanu molitvu, kroz uzdržanje upravo od te hrane, čovjek jednostavno dobije snagu da ono na šta je padao ili šta mu nije uspevao da se izbori, da se lakše s tim izbori. Pre svega, da bi se lakše razumeli, potrebno je svaka vrsta uzdržanja. Nekad i da bi se čuli, dovoljna je i poželjna je u stvari tišina. Da bi se čuli i da bi se bolje razumeli. Dakle, to je suština posta, da malo obratimo više pažnju i na sebe, na svoj unutrašnji onaj život, kako telesni, ali i tako i onaj, naravno, duhovni, molitveni i naš odnos i sa našom, da kažem, zajednicom, sa našim bližnjima, jer bez toga nema ni pravilnog ni posta, niti života u crkvi. Čuvši o postu, nemojte se prepasti od njega. On je strašan ne nama, nego demonima, jer ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom. Post je mir duše, zdravlje tela, uništenje greha, osnova vrlina, učitelj uzdržanja i majka svakog dobra. On umiruje strasti, prosvećuje
i uzdiže čoveka ka Bogu. Ako damo samo akcenat na tom telesnom uzdržanju, odnosno ako zanemarimo to telesno uzdržanje, ne možemo nikad dostići one duhovne visine i nivo koji želimo. Jer upravo nam to prijedanje, pa znate i sami, kad god uzmete pa se dobro najedete, pa pojedete posle toga još neku poslasticu, neki kolač, pa kaže, pošto ne bi uzmeš jedno parče, pa uzmeš i drugo parče, posle toga zašta si? Samo da legneš u krevet i da spavaš. Nema ni čitanja, nema ni rada, nema ničega. Dakle, neophodno je vrsta tog uzdržanja telesnoga u vidu hrane, smanjene količine hrane. S druge strane, tek nam se onda otvara perspektiva lepote obične hrane. Svi mi volimo i uživamo u raznim đakonijama, bilo mrsna ili postna. Ali kad dođe prva nedelja postna, pa onda tek vidite koliko je ona korica hleba, nekad malo i tvrđa, samo sa malo džema, jer ako ima malo čaja, koliko može biti slatka, koliko može biti ukusna. Pa obarite krompir, pa malo luka. Pa vidite koliko u stvari taj običan krompir je lepši od bilo kakvog namaza ili bilo kakvog dodatka koji ste ranije, bez koga niste mogli da zamislite bilo kakav obrok. Onda u stvari vidite koliko malo vam je potrebno da bi bili zadovoljni, da bi bili sretni, a sretanje u stvari jeste ići u susret Gospodu. Dakle, njega da bi sreli. Kroz ove male primere, kroz ove male stvari vidimo koliko je malo potrebno u stvari da bi bili zajedno sa Gospodom i da bi ispunili to njegovo naznačenje i taj njegov priziv. Tokom posta važno je čuvati mir i u odnosima sa drugim ljudima. Zato se čovek trudi da bude strpljiv, smiren i da izbegava svađu i osuđivanje, jer nas post podsjeća da su praštanje, razumevanje i ljubav prema bližnjima jedan od najvažnijih puteva duhovnog života. Pa kad dođete na ovu prvu nedelju posta, kao što smo rekli, kada imate ove kolonopreklone molitve ili na časovima, ili kada je kanon Svetog Andreja Kritskog, pa kad morate po 30, 40, 50 puta da uradite metaniju, razvija se i tekako i strpljenje, i pažnja, i trud, i rezultat. Onda vidite posle svega toga odmah koliko god vas bolilo leđa, trnule noge i mislili da ne možete da izdržite, pa hoćete da sednete, pa gledate onog pored vas, kako se on ponaša. Pa ako može onaj stariji od mene, pa onda mogu i ja, valjda što je on bolji od mene. I nekako tako bodrići jedan drugoga, dođemo onda do krajnjeg cilja. To je upravo to, znači da zadovoljni izađemo iz hrama i da vam kažem, ako izađemo isti iz hrama kao što smo i ušli, onda smo negde pogrešili, smo negde promašili. Jer kao i kad odete ima divna priča, kao kad odete u bilo koji mlin, radio ili ne radio, ili bio zapušten, ali kad uđete u mlin, ne može makar jedna čestica brašna da ne padne na vas. Tako isto i u svaki hram Božji. Da li je bogosluženje u toku ili nije. Naravno da je bolje da budete na bogosluženju i da učestvujete aktivno u njemu. Ali ako nije, ako ste zakastili, promašili ili ste na putu, pa svratite u hram, opet će mnogo više od te jedne čestice blagodati Božije pasti na vas, doći na vas. Dakle, i u tom smislu ne izlazite isti, nego izlazite drugačije, izlazite bolji, izlazite svesniji sebe, svesniji svoga života i opet se vraćamo ono što jeste i smisao celog ovoga posta, da znamo u stvari kuda idemo i šta nas čeka na kraju ovoga 40-dnevnog posta. To je vaskrsenje Božije, je li tako? Pre toga stradanje, a onda na kraju je vaskrsenje njegovo slavno.
Najvažniji duhovni cilj hrišćanina tokom posta jeste duhovno očišćenje i približavanje Bogu. Kroz molitvu, pokajanje, uzdržanje i dobra dela, čovek se trudi da dostojno dočeka radost vaskrsenja. Molitvom, smirenjem i strpljenjem, čovek se trudi da pobedi ljutnju i nemir u vreme posta. Kada se čovek uzdržava ne samo od hrane, već i od loših misli i reči, njegovo srce postepeno nalazi mir, a duša postaje spremnija za duhovni život. Imate dan pre početka samoga posta koja se zove praštalno veče. On je, osim drugih razlika, ima jedna specifičnost kada na kraju te večernje službe sveštenoslужitelj izađe pa kaže: draga braći i sestre, oprostite mi ako sam koga uvredio, ako sam koga bilo šta nažao, učinio u znanju, neznanju, svesno, nesvesno, pogledom, rečju, ne daj Bože nekim delom, nekim gestom. Oprostite mi i ne zamerite mi. I onda oni prilaze, traže od njega oprost, staju pored njega i onda tako svi jednom drugom isto traže oprost jedan od druga. I kad vi morate 40 puta da ponovite to, prosti brate, prosti, nekako uđe to u vas i onda makar ovih 40 dana koji je pred nama vas drži to da ako ništa drugo se ne zamerate, da oprostite neku uvredu koja je bila i da vidite u stvari koliko vam je onda život i lepši i mirniji i ispunjeniji kada ono sve što ova crkva daje, savetuje, uči, da primenjujete i ako uspete da primenite, ako uspete to da podražate u svom životu, dakle da živite na taj način, da se saobrazite sa životom crkve, sa ritmom crkve, koliko je život zaista i samo s jednim običnim krompirom i lepši, ispunjeniji i srećniji. U pojedinim životnim okolnostima, po blagoslovu crkve, verniku se može dati razrešenje posta. To nije odstupanje od duhovnog puta, već razumevanje da čovek, prema svojim mogućnostima i uz blagoslov, nastavlja da živi duh posta i vere. Duhovni smisao i cilj posta u svakom slučaju i na prvom mestu je sjedinjenje, dakle u liturgijskoj zajednici sa živim Gospodom. Dakle, u svetom pričešću, na svetoj liturgiji, da li ona bila pređe osvećenih darova, da li ona bila redovna služba u subotom i nedeljom, ali da se učestvuje na toj liturgiji, da se priđe, da se u toku tih 40 dana i ispovedi i da se sjedini sa darovima živoga Boga. Post nam pomaže samo da se u stvari pripremimo za ostatak našeg života, da budemo bolji, da budemo spremni, dakle da počistimo tu svoju dušu i to svoje biće, jer ako nam je tu sve na svome mestu, onda je sigurno i Bog nam na prvom mestu. Odnosno, kao što smo rekli, ako nam je Bog na prvom mestu, onda nam je i sve ostalo i mora biti na svome mestu.
Post nije cilj sam po sebi, on je put. Put koji čoveka vodi od zemlje ka nebu, od buke sveta ka tišini duše i od čoveka ka Bogu.